dari kanton, tawingag. Tawingag. Tawingag te kanton. Tawingag te kanton. 12 seconds later. Oo, managbabay dito ka guys ni. Anta sana eh. Bigger light pa po. Hanggang sa hindi gitu. Bigger light ta. Nagkapukalat haway gastaran. Oh, oh. Yeah, guys, gataran tekan amin ako. Bakit kan yung spaghetti? Hour later. Seconds later. Naimbang nga aldaw mga kamukbang. So, diet tips pa lang, bata. Basi-basit pa lang narigatad mo maimpatso tayo. So, pansit kantong pa lang kan chicken. So, at mo ko na yun. Mga anak ko. Mabising kami. Mahumba ko namin. Magpegang pa lang. Pagbuya kay lata. Nag-urimi ni Christian nakabaybayan. Pat ng oras ngayon namin tayo to. Pat ng oras ngayon na ito, may. Gusto yung siling tata mo. Guys. Keep chat. Bisa-bisa kan? Malaking pang nasili ka, di. Sikot ka na. Malaking pang nasili. Lima lang. Sikot. Yeah. Dump truck din ha. Ito graphics ni Jay guys. Diniyo. Naggalong mo. Dito na. Ang name ko. Hindi na natin ha. Dito na. Pagpasamit pa yung ko. Ketchup lo. Ketchup mo lang. Ayaw mo, doon nag-comment tayo. Pasamit kayo, ano? Ay. Sponsor ko lang ko. Ganun. Diet guys, pasit ka namin. Ang sama dutlo ya. Mas basta nung gusto na tayo pagkita tayo kanya, tayo DJ secret tayo. Secret party. Gusto na. Malpakan to na lugo. Gusto niya ako. Akan din, nagsabaran ka. Awang laro, nagpatpatong butay pala. Nagpaspasan na palida. Abono ko ma. Kay triple A. Spas. Sakat sa
Pasin guys. Oh, Buka tawingan tingin ko. Dari kanton. Tawingan. Tawingan te kanton. Tawingan te kanton. Pero nice mo. Datawin binuko ah. sige na. Sa bawi. Sige na. Ang pansit canton din. Lagi soba. Pakita kami na. So, buka. Hindi na Wait pa lang. sponsor kay Baker's Percent. Wait lang. Signature. Trademark. 1, 2, 3, let's go. Okay. Oh, dede ka sana arasit na. Awalo na. Nikado sinugtong ko. Apa bumay betul mo talo ka? Basta nung taktak niya mali pakyo. Hindi nang pala namin dito sa dara. Di sili na. Tarik barko no. Gobay niyo. Karti pesa sa Pansit Canton guys. Pagkatin kami. Music lang eh. Ha? Lucky not albas sit me guys. Ang kami busan. Nagtitip na. Unda. Tatlo na eh. Dampol mo na guys ni. Nagubsabot siguro. Ang tegot mo na dito ini. Padat po. Nagkat. Tumaminsan guys, pink kantot galgalog mig. Kaya pa. So, kaya pa. Dito. Try bar ko. Ketchup. Talaga yung sukot ng pela. Muna. Yung mga ice box mo, pipit pa yun. Doksun sigo. So, Nudo ba yun? Pagbundo pera. nakatamot pelang sagpupan tayo. Eh, 1.5. Mapanalo. Kaya pa yun.
Tumuminsan ko per kilo to, kalpat galgalog. Bing, guys, matagtag mo naman busog. Hollow block. Ma, yawa ka dubay ni. Pwede ito. Alam mo pampong. Nakadubay ni. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. God. It's a frank. Bungal ka ba? Kasi ba'y postiso ka ka? Nagpanat ang kamay dali pagpabutol. Parang nagkakabulog ka pala. Homemade mo ka ito chicken. Pati dito ketchup, yung support mo yata. Baro. Parang alat ko. Sponsoran dito ko mat sa lumin sa kilo tayo ganun saya. Di ba sa ligas na nga kasta? Crispy pata nung ganisa. Sponsor ko ma. Sponsor ko ma. Ala na kang kuwain ba eh. Ha? Sponsor kong ko babalay dito da. Una ako yan. Ay may met man na. Ang gambong. Akan naman ka na mo na. Basta basta. Hindi, lusin eh. Wala lang. Dami. Damboy, damboy. Ako ka lang. Damboy. Ang YouTube na rin. Alam mo yun na. Hindi, pakita mo lang ha. Bakit bagata? Una. Guys. Clean up. Clean apple guys. Up. Diba tip na ni? Naksat-sat tayo. Nabibigay amin. Bluetooth nagbatuan ko ko ah. Bluetooth ng o-ring. Gat may buson eh. Tapos pasuri siya. Guys, ang tabong kang sabot to eh. Kadasan dito man DJ ko, seafoods. Sponsor ka na. Ano ba ka na? Sponsor na kami guys. Ay, sipo na baboy yun kasi umi. Na? Sipo na baboy. Ano nga? Itong tulang ti ka. Kay MacArthur ko na kuman. Kay Imas. Ano ka DJ? Kung makinam sa bulas ang jagat sundukan ng tirwar mo. Ito mo tabot na lukawas ka na eh. Bukwalo nila pa gusto. Man, di dyan MacArthur.
Makbuni juga deh. I shall return. Itang na rason damo yung jay. Ako na. May bus. Kalau tonton na lugo. Ada terus. Diet pa tayo. Diet. Diet guys, 30 pieces pasit kanton. 30 pieces guys. Diet pa din dyan. Bakit diet tips dito na? Diet tips guys, talo ka. Pero ginapoy. Baka mo pitaduma. Mga supot nga dinar ay nga Igado. Tapos talo kilo ka tapos baboy guys. Dito diet mo. Diet nga makuna. Diet tips di dyan na. Sa mo iturog na split. Lagi pa matik pukot to. ipatsot ka matumong ka. Lagi pa pulok mo guys, marunggoy ka dat okrat si daon. Kita tag luk bukan ako. Malam di galis-galis na ko na. Alam dia pro. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being Shout out to screwed. Mountain Dew. Yeah, I do just what I do, and I hope you. So guys, ito yung milipasan dito nga vlogin ako nung nag-bag. Next vlog ka mag-shoutout gaya. So don't forget to like. Share. And subscribe. Kaya nan nilip-lipatan nga i-click di bell button tapos mabuhay pa yung di kito yung sabali nga vlogs ni. Thank you. Bye.